Poslovni portal e-Kapija je 9. godinu zaredom izabrao najbolju investiciju i dodelio priznanja za inovativnost i društvenu korisnost. Kao i do sada, dodeli Aurea 2017. u Beogradskom aeroklubu prisustvovali su mnogobrojni predstavnici diplomatskog kora, poslovne zajednice i medija. Da li 9 godina postojanja Aurea potkrepljuje činjenicu da je srpska privreda ipak inovativna? Mislim da smo ove godine napravili jedan pomak u smislu industrija koje su prisutne u samih nominacija. Znači imamo jako puno firmi koje su došli iz IT-a, vidi se akcenat na poljoprivredi, znači te primjena IT-a u poljoprivredi i baš smo imali dosta nominovanih, pa evo vidite i u sami uži izbor su ušli praktično 3 firme koje se na neki način bave poljoprivredom i IT-em. Tako da to je jedan generalni trend i to je dobro što je tako, jer mi smo prosto zemlja koja ima ogroman potencijal u poljoprivredi, imamo interesantno i dobar potencijal u IT industriji, tako da mislim da je i Aurea pokazala da praktično da su to prave dve industrije u kojima treba koje će biti i pokazati svoju pravu vrednost tek u budućnosti. Mi u principu pronalazimo inovativne projekte, znači to je misija Aurea da ih na neki način istaknemo, da ih pohvalimo, da ih potapšemo po ramenu. Njima je potrebno, često su te da kažem, male investicije koje nekada mogu da budu originalne i mogu da budu čak i genijalne u nekom svom aspektu, nemaju pažnju generalno velikih medija i onda u principu njima puno znači, kao što se danas i čuli od nekih dobitnika, da im puno znači ta pohvala i puno znači to da su prepoznati, da prosto to što rade vredi i da neko to ceni i da prosto i ozbiljni analitičari kao što su ekonomisti koji učestvuju u našem žiriju prepoznaju kvalitet toga i prepoznaju finansijski potencijal svega toga, tako treba ih pomoći koliko je to moguće. Kompanija Logit dobitnik je nagrade za investiciju godine, a Aurea 2017. za jedinstvenu tehnološku platformu AgriSense za obradu snimaka i analizu podataka sa poljoprivrednih površina. Mi smo krajem 2014. htjeli da investiramo u razvoj nekih sopstvenih proizvoda. Jednostavno pratimo na globalne inovacije i tehnološke trendove, tako da smo čitali o člancima koje prestižne svetske naučne institucije objavljuju na temu potencijala upotrebe bespilotnih letelica. Onda smo razmišljali da s obzirom da je uopšte softverska industrija rastuća grana, poljoprivreda je rastuća grana, pri čemu kod nas postoji pogodno tle u smislu kadrova, stručnjaka i u smislu poligona za razvoj. Ipak, kažem, smatram da smo mi pored IT u velikoj mjeri i poljoprivredna zemlja. Pa kad još spojimo tu rastući trend koji je trebao da eksplodira i koji jeste eksplodirao, a to je upotreba bespilotnih letelica u komercijalne svrhe, u preseku te 3 rastuće grane industrije nekako je naša polazna osnova bila da ne može taj poduhvat, da jednostavno je očekivati da će biti uspešan. Broj korisnika raste iz dana u dan, kažem, širom sveta, iako se tu radi o, kažem, takvoj inovaciji u koju se još investira, koja se svi napori ulažu ne u to da se na osnovu toga što je urađeno ubire profit, nego se ulaže u to da se pravi sve bolji proizvod. Nije suština toga što radimo da napravimo nešto inovativno, novo, neku tehnologiju, već je upravo poenta u tome da uspemo rešiti probleme poljoprivrednih proizvođača koji oni stvarno imaju, da im damo stvarno korisne informacije koji će im biti od značaja. Prethodnih nekoliko godina ovu manifestaciju podržavala je kompanija Kofas, koja se bavi osiguranjem potraživanja, a sada imaju analizu iz svog ugla. Vidimo da je mnogo veći fokus u odnosu na prethodnih 8 godina na neke tehnološke razvitke, kao i dobitnik kompanije vezan za softver, za dronove, za praćenje stanja u poljoprivredi, što je jedna potpuno nova disciplina i jedan potpuno novi industrijski pravac koji tek će doći. Vidimo da je tu Srbija visoko pozicionirana i to je nešto što me izuzetno raduje, da naši mladi ljudi učestvuju u nekom globalnom razvitku jedne potpuno nove industrijske grane. To je ono što je na mene ostavilo najveći utisak. Također, dopada mi se koncept vezan za kompaniju One Bikes, mislim da se zove, sa gospodinom Markom Šćepanovićem,
isto mladi tim, oni su ljudi uspeli da njihov inovativni projekat bude među 10 najinovativnijih u biciklizmu. Mislim, to je stvarno fantastična stvar. Tako da vidimo neke nove mlade ljude. Drago mi je što smo izašli iz fokusa velikih kompanija, da smo se fokusirali na SME sektor koji čini na kraju dana 85% naše privrede. Kao neka ocena, povezao bih to sa nekom evaluacijom koju radi kompanija Coface globalno, što moram da istaknem da evo Srbija prvi put posle 10 godina ima pomeranje rejtinga države i rejtinga ekonomskog okruženja. Naglasio bih našu razliku u odnosu na rejting agencije. Mi smo osiguravajuća kuća gde smo izloženi globalno sa preko 500 milijardi eura, u Srbiji i Crnoj Gori negde 350 miliona eura za tržište za koje sam ja odgovoran i pratimo direktno stanje na terenu. Drugim rečima, imamo jedan veoma pozitivan trend i to me jako raduje jer će to doprineti razvitku celokupne naše ekonomije. Znači, stvari se ipak dešavaju nabolje. I pored dugogodišnjeg praćenja ove nagrade, nikada nismo pitali kako u suštini nastaje Aurea. Pa redakcija prvo tokom cijele godine prati našu privredu, prati projekte koji su realizovani, prati šta se dešava, beleži sve najzanimljivije, da kažem, stvari koje uočimo, trudimo se da stupimo što više s njima u kontakt, da ih što bolje ispratimo. Eto, da kažem, naš je taj pripremni deo najvažniji. Kada se raspiše konkurs, znači, kompanije se same prijavljaju, također može neko da ih nominuje. Potom mi imamo razgovore sa njima, pripremamo, da kažem, selektujemo određeni broj, to je 8 kompanija koje ulaze u uži izbor, urednički tim je zadužen za to i pripremamo, da kažem, tekstove nominacija, pripremamo, znači, sve za naš žiri koji će kasnije odlučivati o pobedi. Sve te kompanije ne ostaju, da kažem, neprimećene. Iako one možda nisu ušle u uži izbor, iako nisu laureati, prosto one su nam vrlo zanimljive za priče, za saradnju, za to da ih predstavimo široj javnosti, znači da sve što je inovativno i novo, kao što je naša misija, kao što je naša ideja, predstavimo našim čitaocima. Znači da se razlikujemo od drugih medija, baš time što ćemo predstaviti ove dobre primere iz naše privrede, kojih ima, samo eto ne piše se dovoljno o njima, pa onda se nekad čini da se ništa ne dešava, a mi smo tu da to malo promenimo. Dok žiri radi svoj posao, javno se upoznaje sa radom svih kandidata, što je veoma važno, jer vidljivost koristi svim budućim kontaktima, svetli su primjeri i onih koji su, zahvaljujući Aureri, stigli čak i u Financial Times. Znači, OrganicNet je ideja za biznis koji smo mi u okviru kompanije shvatili i onda smo se prijavili za evropske financije i prošli smo taj krug i dobili smo investiciju, ne investiciju, dobili smo grant od oko 140.000 evra. I na osnovu našeg plana i te investicije mi smo napravili društvenu platformu, društvenu tržnicu za organsku hranu. Znači, ideja je da se povežu proizvođači organske hrane sa kupcima, da se to uradi direktno i da se kroz tu platformu napravi. To je model koji radi, koji je već potvrđen i radi na zapadu kao kroz Airbnb, kroz Uber i slične platforme. Znači, mi smo napravili nešto slično u novoj privrednoj grani. Funkcioniše tako što proizvođači imaju svoju tezgu i oni mogu da stave sve svoje proizvode u tu tezgu, a kupci ih nađu u lokalu i onda naručuju preko. Ako je transakcija uspješna, onda se ostavlja mogućnost da se oceni proizvođač, a i kupac da se oceni i na taj način se gradi reputacija svih koji učestvuju u procesu. U ovim okolnostima smo viši fokus dali na ono što je eksternalija, odnosno ono što je kapilarno spuštanje prema nekim drugim korisnicima, jer u krajnjoj liniji prilikom dodele prve nagrade kompanija će ostvariti profit, bit će profitabilna, čak je izvozno orijentisana. Međutim, obezbedit će nešto u Srbiji, ne samo krupnim poljoprivrednicima, proizvođačima, nego i sitnim poljoprivrednim proizvođačima, da će za pristupačan novac moći da utvrde kvalitet svog zemljišta, koje biljke su bolje za to zemljište. Samim tim će podići produktivnost, da kažemo, što individualnih poljoprivrednih proizvođača, što velikih gazdinstava sa nekih 5, 10, 20, 30%, zavisno šta će taj individualni proizvođač hteti da koristi od propisanih agromera, što će, da kažemo, dati daleko veći doprinos tim korisnicima. Samim tim će i ova kompanija imati tržište, ali efekti indirektni će biti daleko veći. Mislim da smo
uspeli ove godine da izaberemo najbolje, jer kada posmatramo 9 prethodnih godina, na ono što smo posebno ponosni jeste da svi dobitnici su se pokazalo da su uspešni. Svi dobitnici su jedni od lidera na tržištu Srbije danas. Tako da, očigledno, kriteriju i pristup koji žiri ima u izboru je dosta nepristrasan, objektivan i uspeli smo da kažemo izaberemo najbolje. Nadamo se da nagrade koje su dobili kao najbolji je i njima nešto pomoglo u smislu njihovog tržišnog pozicioniranja, tako da u tom smislu žiri je ponosan na izabrane kandidate kako danas, tako i u prošlosti, jer u krajnjoj liniji mali doprinos naš tim preduzećima, mislim da smo mi na taj način, kako i nagrada, tako i oni koji su učestvovali u nagradi, ostvarili svoju misiju i viziju. Osim glavne nagrade, Ekapija dodelila i 2 specijalna priznanja. Priznanje za inovativnost ponela je kompanija Eton Digital za društvenu tržnicu organske hrane Organic Net, dok je priznanje za društvenu korisnost pripalo kompaniji Vice Light za fabriku led cijelica u Ugrinovcima.